سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخباری آزادی میبینید. من مومین احمدی هستم. امروز 8 نوامبر، سرخط خبرهای برنامه. تیره‌ماه بارانی در تاجیکستان، سیل و سنگریزی رفت آمد نقلیات به منطقه های کشور را دشوار کرده است. مسافرو در راه، اما وضعیت راه ونج دراز بیزیب شده است. پدر نورسی مکتبخوان شکایت دارد که کارمندان کمیسریت کوشش کردند پسرش را با زور یا طریق ابله به ارتش برند. پول از کجاست؟ چند منصبدار قزاق بیشتر از $1 میلیون را در قمارخانه ها باختند. برف و بارانگری پی در پی در تاجیکستان حرکت میان شهرهای کشور را مشکل کرده است. در ناحیه درواز بر اثر فرآمدن سنگریزی راه دوشنبه خاروق موقتا بسته شده است. راه دوشنبه خوجند شمال تاجیکستان را نیز برای ماشین‌های بارکش بستند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفته است کوشش دارند راه‌ها را زودتر تازه کنند. همکارم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند. ایستگاه تاکسی‌های دوشنبه خاروق. از صبح امروز حرکت ماشین‌ها از اینجا به خاروق منع است. سببش باران‌های پرشده است. کار کرده است نامعلوم شده. تایپ شده میشه این وقت نامعلوم است. یگان جو انتظار میشم. یگان سکالوی در مای ما میکنیم. ای درواز تو همون خاروق. وای خاروق تویش کوشیم. همه امروزی مقینه. این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است. حالا شنیدیم که ماشینا مانده هستند، مسافرو در راه، اما وضعیت راه ونج دراز بیزیب شده است. حتی یک امکانیت اگر میشه در طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردند تا درواز بال مینی سازترانه که ونج درواز تا ونج رفتن مسافرم عذاب میکشد، ماشینم عذاب میکشد، شوفر تیم بال عذاب میکشد. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با برطرف‌سازی سنگریزه در شهرهای دوشنبه خاروق مشغولند. در ناحیه‌های توبه مرکز این هم باشد، در ناحیه‌های کوهی این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و از آن جمله سنگریزیش به قید گرفته شده بود. شبانه روز گذشته در حدود شهر راغون این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرآمدن سنگریزیش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که وابسته گشت به آنی که راهی محلی خصوصیت محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه‌ها می‌پیوستند، این راه محکم کرده، لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند یک راهی ایلاوگی گشوده شد که این زمان طریق همین راه تمام افت-ماشین‌ها خطر خود را ادامه داده ایستادند. با اطلاع رسمی در پی بارشات روزهای اخیر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است. بارشات زیادی برف و حرکت ماشین‌ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگاهبینی این راه که از راننده‌ها پول می‌گیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین‌ها به نظر می‌رسد، ولی حرکت برای ماشین‌های گران‌وزن، ماشین‌های بارکش از جمله برای ماشین‌های نوع فورا منع است. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گویند که با توجه با برف و باران پرشده ساکنان باید این شب و روز احتیاطکار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشیر ظریفی، شهلای عبدالله، رادیوی آزادی دوشنبه. پدر یک نورسی 14 ساله به دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه شکایت برده است که کارمندان کمیسریت حربی با لحنی درشت کوشش کردند فرزند مکتبخانش را با خود به کمیسریت حربی برند. او طلب دارد که کارمندان کمیسریت حربی از او و خانواده‌اش عذر پرسند. همکارم امیر ایسایف و اسکندر فیروز گزارش دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق بازداشت و تلاش جلب مجبوری یک نورس 14 ساله را آغاز کرده است. حادثه 3 اکتبر در دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزویف، پدر کیان میرزویف، به رادیو آزادی گفت که مرد از داخل ماشین 36 به نزدش خواسته است با زور او را به ماشین شیناند. اون
аз тарс писарам доду фарёд мекунад ва садояш то 50-100 метр шунида мешудааст. Сипас ин нафарон аз вай ҳуҷҷатҳояшро мепурсанд. Вай мегӯяд магар хонандаи синфи 8 бояд бо ҳуҷҷатҳояш гардад. Баъд писарам гуфтааст ки дар синфи 8-уми мактаби 54 мехонад ва ин нафарон сипас ӯро ҷавоб доданд. аз ин рафтори маъмурони комиссарияти ҳарбӣ баҳодур мирзоев ба додистонии ноҳияи исмоили сомонӣ шикоят бурдааст. дар ин ҷо ба радиои озодӣ гуфтанд ки шикоятро гирифтанд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд шикоятҳо аз ҷалби маҷбурӣ ба артиш имсол ба онҳо камтар шудааст. солҳои пеш шикоят камтарак бисёртар буд. дар мавсими давлати ҳозира имсол ин ами якумин бор шикоят ки шумо мекунед дар масъалаи аблава якумин бор шуда истодааст. то ҳозир ягон чи ба ташкилоти мо оиди масъалаи аблава то ягон шикоят ворид нашудааст. ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов мегӯяд зоҳиран ҷалби ғайриқонунӣ ба артиш ва аз роҳу кӯча доштану бурдани ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ идома дорад. ба чунин хулоса омадан мумкин аст ки доираҳои муайян ва аз ҷумла дар замини манфиатҳои умумӣ ҳамин корро низ ба як намуди бизнес табдил додаанд ва ғайрирасмӣ аз комиссарияти ҳарбӣ ба намояндагони мақомоти марбута ки дар ин анҷоми чунин корҳои ғайриқонунӣ мусоидат мекунанд шояд маблағ ё дигар чиз пардохт шавад. баҳодур мирзоев мехоҳад онҳое ки ба писараш ғайриқонунӣ рафтор карданд бояд аз онҳо узр пурсанд. дар тоҷикистон ҳар баҳору тирамоҳ мавсими даъват ба сафи артиш аст ва ба сабаби ихтиёрӣ нарафтан ба хидмат мақомот ҷавононро ғайриқонунӣ аз кӯчаву роҳу бозор дошта ба артиш мебаранд. сабаби парҳези ҷавонон аз артишро ҳам бадрафторӣ бо сарбозони навомада медонанд. در شهر الماتای قزاقستان هشتمین جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده شرکت کردند. نمایشنامه همسینفون سبق‌های زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره جشنواره روی صحنه آمد. همکاران ما فرزان محمدی و مولا رجب یوسفی هم از تماشابینان این نمایش بودند. ازدحام تماشابینان برای دیدن نمایشی برزو عبدالرزاقوف، اما نه در تاجیکستان بلکه در شهر الماتای قزاقستان. این کارگردان تاجیک چند سال است که در این شهر کار میکند. نمایشنامه همسینفون سبق‌های زندگی از روی اثر دراماتورگ لهستانی تادئوس سلابتزیانیک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا مرگشان نقل می‌کند. واقعه‌های نمایشنامه در آخر سالهای 20 عصر گذشته می‌گذرد. برزو عبدالرزاقوف میگوید موضوع نمایشنامه کهنه نشده است. معلوم است که این دردی امک‌های من و همسینفای من و اون سوختن‌های من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سوختن‌ها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی است امروز. ببینید که این واقعه اوکراین، ببینید که بوچه اینجا است، ببینید که اینجا مولداوا هم هست، ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات و اون ترس های من بود که بالای این صحنه آمد. این کارگردان معروف تاجیک آرزو دارد روز در وطن برای نمایش های او چنین کف بکوبند. هرچند امیدش سالهای اخیر کمتر و کمتر می شود. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی. بینندگان ارجمند، گزارش از جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی در الماتا را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. منصبداران قزاقستان بیش از $1 میلیون را در قماربازی یا کازینو باختند.
هر خرج این مقدار مبلغ که از معاش و درآمد کارمندان دولتی بیشتر است در جامعه موج تنقیدها را به بار آورده است. اما گناهکاران همانو بی جزا مانده و این سوال بی جواب است که آنها از کجا برای بازی اینقدر پولی کلان می‌یابند. خرامان بقازاده گزارش می‌دهد. дар шабакаҳои иҷтимоии қазоқистон санади дасти ба даст шудааст ки он бо пули калон қиморбозӣ кардани мансабдоронро ошкор мекунад. дар ин санад ки бо имзои додситони вилояти алмато берик адамов ба шабакаҳо роҳ ёфтааст, номи мақомоте оварда шудааст ки кормандонаш дар қиморхона ё казино вақтхушӣ мекунанд. бохти мансабдорон дар бозии қимор зиёдтар аз маошу даромадашон будааст. онҳо дар ин бозӣ беш аз 5 миллиард танга мегузоштанд. дар миёни дуздорони қимор кормандони мақомоти интизомӣ, додгоҳҳо, вазорати дифоъ ва ҳатто хадамоти оҷонсии зидди фасод низ будааст. ҳолати пешомадаро набояд нодида гирифт ва зарур аст ки ҳар як ниҳоди масъули давлат сарчашмаи дастрасӣ ба маблағҳоеро ки хизматчиёни давлатӣ дар қиморбозӣ сарф карданд таҳқиқ ва муайян кунанд. дурустӣ ин санадро дар додситони қазоқистон тасдиқ карданд. мақомоти ин ниҳоди назоратӣ мегӯяд сиёсати кадрӣ дар интихоби хизматчиёни давлатӣ ба тағйироти ҷиддӣ ниёз дорад. нашри санад дар бораи қиморбозии мансабдорон ба мавҷи изҳоротҳои расмии идораҳои давлатӣ рӯбарӯ шуд. дар бораи додрасҳо, яке аз онҳо соли 2020 ба далелҳои дигар аз кор хориҷ шуда буд. қарор шуд ки додраси дуюм ҳам бо сабабҳои дигар аз вазифа озод карда шавад. додраси сеюм соли 2021 бо машварати комиссия оид ба адолати судӣ аз додгоҳи шаҳри алмато ба як додгоҳи ноҳиявӣ фиристода шавад. дар пайи изҳороти додгоҳи олӣ хадамоти зидди фасод ҳам вокуниш кард. тафтиш муайян кард ки яке аз афроди зикршуда корманди собиқи хадамоти зидди фасод аст ки дар як минтақаи дигар кор мекард. ӯ замони бозӣ дар қиморхона дар як созмони шахсӣ буд. ҳолати дуюми ҳузури кормандони ин ниҳод дар казино ба гузарондани чорабиниҳои расмии фаврии ҷустуҷӯӣ аз рӯи маводи ба даст оварда вобаста аст. мақомоти дигари давлатӣ ҳам ки номашон дар рӯйхати мансабдорони қиморбоз омадааст, талош карданд кормандони худро сафед кунанд. бархе гӯё ба ин ниҳодҳо рабт надоранд, бархе дигарро ҷазои интизомӣ интизор аст ва гурӯҳе ҳам гӯё аслан дар ин корхонаҳо кор накарданд. оҷонсии хадамоти давлатӣ ва вазорати корҳои дохилӣ ваъда доданд ки ҳодисаро таҳқиқ ва муайян мекунанд ки кормандони онҳо пул барои вақтхуширо аз куҷо ёфтанд. ҷомеашинос Айдос Иброҳим чанд сол боз бо афроде кор мебарад ки шефта ва гирифтори қиморанд. дар миёни муштариёни ӯ шумори мансабдорони баландпояи қиморбоз ҳам кам нест. ба ақидаи ин мутахассис, ин мушкил сабабҳои равонӣ дорад. мансабдорони давлатӣ барои вақтхушии худ қиморбозиро беҳтар аз майзадагӣ медонистанд, зеро таъсираш ба зоҳиру обрӯи онҳо нонамоён аст. Поехал я куда-нибудь отдыхать. барои мисол ман ба ягон ҷо барои истироҳат меравам ва мехоҳам бисёр бинӯшам. вале ин ба ман мумкин нест. чаро? мардум қабул надорад аз нигоҳи онҳо ман бояд истироҳат накунам. яъне аслан кормандони давлатӣ ҳамеша дар ҳолати изтироб қарор доранд. ин фишорро онҳо бояд дар куҷо берун созанд? дар ҷое ки онҷо касе туро ошкор намекунад. ягон казино намегӯяд ки масалан ман ба онҷо меравам. Ни одно казино никогда не скажет вам, что я туда хожу. ба бовари равоншинос, роҳи шифои мӯътадони қимор ҳам мисли майзадагӣ ва нашармандӣ аст. қабл аз ҳама худи одам бояд ба тағйири шеваи зиндагиаш омода шавад. дар акси ҳол тамоми талошҳо бенатиҷа хоҳад буд. додгоҳи шаҳри душанбе як зодаи вилояти бадахшонро ки бо танқидҳояшон аз кори мақомоти тоҷикистон маъруф буд ба 13 соли зиндон маҳкум кардааст. рамзи вазирбеков моҳи июли имсол дар шароити мармуз аз русия дастгир ва ҳукмаш паси дарҳои баста дар боздоштгоҳи душанбе эълон шуд. тафсилоти ҳукм дастрас нест. ба нақли пайвандонаш рамзи вазирбеков ба бегуноҳии худ таъкид кардааст. خبر و گزارش هایی که تا این لحظه به دست ما رسیدن تقدیم شما کردیم. خبرهای از این بیشتر را با ویدیو، عکس و متن در سامانه رادیو آزادی و صفحه های فیسبوک، یوتیوب، توییتر، تلگرام و اینستاگرام رادیو آزادی پیدا کنید. از شما دعوت میکنیم که عضو صفحه یوتیوب ما شوید تا از نشر گزارش های ویدیویی نو به خبر نمانید. خدا نگهدار.